15 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Таҷикистон муҳтарам Эмомали Рахмон дар идомаи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ба ноҳияи Вахш ташриф оварданд. Ҳадафи сафари сарвари давлат ба ноҳияи Вахш шиносоӣ бо ҷараёни корҳои сохтмонӣ ва барқарорсозии оқибатҳои офати табиӣ дар минтақаҳои зарардидаи ноҳия мебошад. Боздиди президенти мамлакат муҳтарам Эмомали Рахмон аз мавзеъҳои осебдидаи деҳаи иттифоқи деҳоти бисолагии истиқлоли Тоҷикистон оғоз шуд. Сарвари давлат аз рафти корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ ва ҷараёни корҳои сохтмонии хонаҳои истиқоматии оилаҳои зарардида шинос шуда бо сокинон суҳбату мулоқоти озоду самимӣ анҷом доданд. Ёдовар мешавем ки субҳи 11 майи соли 2021 бар асари боридани боронҳои бошиддати пайдарпай ва омадани сел ба хоҷагиҳои ноҳияи Вахш аз ҷумла деҳоти Машъал, бисолагии истиқлоли Тоҷикистон ва ваҳдат хисороти калони иқтисодӣ расида. Дар натиҷа 41 манзили истиқоматӣ пурра, 30 хона қисман, 130 иншооти ёрирасони хоҷагиҳо, 8 адад пул, 10 километр роҳҳои автомобилгард ва майдони 1933 гектар зироатҳои кишоварзӣ хароб гардид. мутаассифона ин ҳодиса боиси як талафоти ҷонӣ шуд. маҷмӯан зарари умумии расонидаи офати табиӣ 22 миллиону 711 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. зимни мулоқоту суҳбатҳо бо мардуми зарардида сарвари давлат муҳтарам Эмомали Рахмон аз аҳолӣ даъват намуданд ки ҳеҷ гоҳ роҳ афтода набошанд ва онҳоро бовар кунонданд ки то моҳи сентябри соли равон тамоми хонаҳои вайроншуда пурра барқарор карда мешаванд. ҳамчунин вазорату идораҳо ва сохторҳои марбута ки дар барқарорсозии манзилҳои истиқоматии шаҳрвандони осебдида ва бартараф намудани офати табиӣ масъул шуданд, муаззаф гардиданд ки ҷараёни корҳои сохтмониро зери назорати қатъӣ қарор дода ҳар ҳафта бар роҳбари давлат аз натиҷаи он ҳисобот пешниҳод намоянд. дар ҳамин ҷо пешвои муаззами миллат дастур доданд ки дар муҳлати муқарраргардидаи барқарорсозии хонаҳои истиқоматӣ ҳамчунин барои сокинони ин деҳот як маркази саломатӣ низ бунёд карда шавад. мавриди зикри хос аст ки бо мақсади бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ ва аз навсозии хонаҳои истиқоматӣ аз ҷониби пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомали Рахмон пайваста ғамхориҳо зоҳир гардида ҷараёни корҳои бунёдкориву ободонӣ зери таваҷҷӯҳи бевоситаи сарвари давлат қарор доранд. аз ин амалҳои башардӯстонаи роҳбарияти олии кишвар мардуми зарардидаи деҳоти бисолагии истиқлоли Тоҷикистон, ваҳдат ва машъали ноҳияи Вахш изҳори хушнудӣ намуда ҷиҳати дастгирӣ ва расонидани кӯмакҳои инсондӯстона ба пешвои муаззами миллат изҳори сипосу миннатдорӣ баён намуданд. پس از شناسایی با رفت ساختمان منزل‌های استقامتی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در همین موضع با ساکنان از آفت طبیعی ضرر دیده ناحیه عبدالرحمن جامی ملاقات صمیمی و سودمند برگزار نمودند. سرور دولت تاکید داشتند که حکومت جمهوری تاجیکستان از روزهای اول سر زدن آفت طبیعی در کنار آسیب دیدگان بود و با رسانیدن کمک‌های سریع امکانیت دست داد که ساختمان منزل‌های نو هر چه زودتر آغاز یابد. خوشبختانه تا به امروز علاقه قسم بیشتری کارهای ساختمانی خانه‌های که با ساکنان ضرر دیده پیش بینی گردیده است سامان یافتند. ذکر شد که ضرر رسانیده آفت طبیعی با پرگی برقرار گردیده برای زیست و زندگانی ساکنان تمام شرایط‌های ضروری فراهم آورده می شود و خانه‌های استقامتی با تمام اشیاء ضروری روزگار تامین خواهند گشت. سرور دولت محترم امامعلی رحمون ضمن ملاقات تاکید داشتند که در برابر ساختمان 20 منزل استقامتی در موضع نوبنیاد همچنین دیگر امکانات و اینفراستراکتور با پرگی بنیاد خواهد شد. از جمله خط برق و آب، راه نقلیاتگرد و پیاده‌گرد و بنگاه طبی با نظرداشت طلبات موثر ساخته به استفاده داده می شود. همچنین تاکید گردید که رفت کارهای برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت طبیعی و بنیاد منزل‌های استقامتی در موضع نو زیر نظارت بی‌واسطه و دائمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قرار داشته تمام چاره‌ها اندیشیده می شود تا هر چه زودتر باقی مانده عائله‌ها به خانه‌های نو خود درآیند. رهبر دولت به مسئولین ساختارهای دخلدار دستور دادند که به صفت کارهای ساختمانی توجه خاصه ظاهر کرده تمام شرایط را برای زندگی آسیب دیدگان در منزل‌های نو فراهم سازند. همچنین کارهای ساختمانی منزل‌های 15 عائله دیگر را که در منطقه خفناک قرار داشتند تزانیده آنها را نیز به موضع‌های نو کوچانند. ضمن ملاقات صمیمی سرور دولت محترم امامعلی رحمون به ساکنان این موضع توصیه دادند که کارهای آبادانی گرد و اطراف و سبزکاری منطقه نوبنیاد را وسعت بخشیده این موضع را همیشه آباد و زیبا نگاه دارند. همچنین ابراز شد که با نظر داشت وضعی که عین حال در جامعه جهانی حکم فرماست هر یک عائله باید ذخیره سازی مواد عضوقواری را به راه ماند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمون به اشتراکچیان دستور و مسئولیت دادند تا در تربیت درست فرزندان مسئولیت شناس باشند و معیارهای قانونی جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان را رعایت نموده در برگزاری توی و مراسم‌ها به زیاده‌روی راه ندهند.
ساکنان از آفت طبیعی ضرر دیده نوحه عبدالرحمانی جامی برای تشریف و این موضع و شخصا با خبر گردیدنشان از حال و احوال ضرر دیدگان دستگیری مادی و معنوی مردم و پیشوای ملت اظهار منتداری کردند. 15 ایون اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد بازدید از جریان کارهای ساختمانی منزل‌های استقامتی ساکنان از آفت طبیعی ضرر دیده و استفاده دادن انشاءات گوناگون شناسایی با رفت عملی شوی دستور و سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و ملاقات با ساکنان با سفر کاری به ولایت ختلان تشریف آوردند. سفر سرور دولت محترم امامعلی رحمان از نوحه عبدالرحمن جامی آغاز یافت و در فرودگاه موقت پیشوای معظم ملت را رهبریت ولایت و فعالان نوحه استقبال گرفتند. در دهه نوآباد دهات افتخار نوحه عبدالرحمن جامی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با جریان ساختمان منزل‌های استقامتی و شرایط زیست ساکنان از آفت طبیعی ضرر دیده شناس شده با آنها صحبت نمودند. طور اطلاع داده شد در موضع نو که برای بنیاد خانه‌های استقامتی ساکنان از آفت طبیعی ضرر دیده جدا گردیده است، همین زمان کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد. در اینجا برای 20 عائله خانه استقامتی با در نظر داشت تمام شرایط بنیاد یافته ایستاده است و تا به امروز الکی قسمت بیشتری آن بالاپوش کرده شده. ساختمانچیان به رنگ و بار و آرایش داخلی حجره‌ها مشغولند. به هر یک عائله برای بنیاد منزل‌های نو استقامتی 10 صد یک زمین جدا گردیده، همچنین برای انجام کارهای ساختمانی 10 تن گیس سیمنت، 100 دانه بمپوش، 10 کوب تخته، 2 تن آرماتور و دیگر مسائل ضروری ساختمانی دسترس کرده شد. همزمان با دستور پیشوای معظم ملت به پرگی تعمیر و ترمیم داخل خانه‌های استقامتی صورت گرفته، عائله‌های ضرر دیده با تمام جهاز ضروری روزگار تامین خواهند گشت. در اینجا ما 3 حجره‌گر خانه کردن، پادوال، بانیا، کوخنی، همه شرایطش معیار. سراول با پیشوای معظم ملت مینداری خما میرسونن که در این مدت کوتاه ما را صاحب منزل خود کردن. در این خیلی مدت کوتاه هیچ باور نداشتن که شیدکی در مدت 20-25 مدت ساخته دادن به استفاده. در موضع نبنیاد همچنین بنیاد دیگر اینفراستراکچور ضروری برای زیست و زندگانی در نظر داشته شده تا به امروز خط علوده برق کشانیده شده است. رساندن آب نوشابه، بنیاد بنگاه طبی، ساختمان و منفرش‌کنی راه‌های نقلیاتی و پیاده‌گرد با مرام ادامه داشته. در کوتاه‌ترین فرصت در اینجا برای ساکنان تمام شرایط ضروری فراهم آورده می‌شود. ضمن بازدید و صحبت‌های صمیمی رهبر دولت از حال و احوال ضرر دیدگان پرسان شده ابراز داشتند که حکومت جمهوری تاجیکستان تمام تدبیرها را جهت فراهم ساختن شرایط مساعد زندگانی، پورا برقرار نمودن خسارات رسانده شده و بنیاد خانه‌های زمانوی با تمام جهاز عملی خواهد کرد. ساکنان در نوبت خود به پیشوای ملت برای رساندن کمک سریع فراهم ساختن شرایط مساعد در شرک موقتی استقامتی، تامین نمودن با خورد و خوراک و دیگر جهاز ضروری اظهار منتداری به پایان نمودند و ابراز داشتند که از روزهای اول سر زدن آفت طبیعی آنها خوب احساس نمودند که تنها نیستند. ما خونم یگان چیز دیگه نیستم، حتی یه میخ خوی کردگی نیستم، همش رفت. امروز شکر رحمت به پیشوای ملت، هزار بار رحمت که پیشوای ملت ما را دستگیری کرد در مدتی کوتاه، با خیمه جو کرد، با زمین منزل استقامتی جو کرد. امروز ما خانه‌های نو در آمدیم. در دوام 29 روز 30 روز ما خانه‌های نو در آمدیم. با لباس و با کورپا و با دیگر چیز تامین کردگیان ما را. در 29 روز پیش چخیل بودیم، امروز ما چخیل. با خیمه بودیم، امروز ما با خانه تامین شدیم. خانه‌های ما بسیار خانه‌های مستحکم که برای نسل آینده ما میشود. با سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که اینچنین 15 عائله دیگر از گرد و اطراف موضع ضرر دیده که موافق آموزش گذرانده شده زیر خف قرار داشتند کوچانیده شده برای آنها نیز قطعه زمین جدا گردید و با پرگی این عائله ها با مسائل ساختمانی برای بنیاد منزل‌های نو استقامتی تامین کرده شدند. یادآور می‌شویم که در نتیجه بارشات زیادی باران بالاروی سطح آب‌های زیرزمینی و روزمینی و از معیار زیاد شدن سطح آب سوی سیل پرتو در روزهای 6 و 7 می سال جاری در نوحه عبدالرحمن جامی آفت طبیعی به عمل آمد که در نتیجه آن 20 منزل استقامتی ساکنان دهات افتخار با پرگی خراب گردید. با عملی نمودن تدبیرهای سریع وقتی نجاتدهی خوشبختانه در این آفت یگان تلفات جانی به خیر گرفتن نشد. خسارات مالی که در این حادثه به اهالی رسیده است با دستور به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کاملا برقرار کرده می شود.
аз рӯзҳои аввал рафти бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ, таъмини аҳолии зарардида бо хаймаҳои муваққати истиқоматӣ, маводи рӯзгор ва озуқавори зери назорати шахсиро бари давлат қарор дошта, барои расондани кӯмаки саривақтӣ ва дастгирии ҳамаҷонибаи зарардидагон, баробарияти вилояту ноҳия зимни суҳбатҳои телефонӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомали Рахмон дастурҳои қатъӣ дода буданд. ҳамчунин дар натиҷаи офати табиӣ рух дода дигар иншооти ёрирасон, роҳу кӯпрукҳои мошингард, хатҳои барқу обрасон ва заминҳои корам низ осеб дид. бо оғоз гардани корҳои сохтмонӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 300 тонна семент, 300 метри куби тахта, 3000 дона бомпӯш ва 60 тонна арматур ба мавзеи бунёдсозии хонаҳои истиқоматӣ расонида шуд. ин кӯмаки саривақтии роҳбарияти ҳукумати мамлакат ба он боис гардид ки сохтмони манзилҳои истиқоматӣ саривақт оғоз гардида бо сифати баланд ва аз рӯи стандартҳои муосири меъморӣ ҷараён ёбад. аз ин ҷост ки аллакай корҳои асосии сохтмонӣ дар хонаҳои истиқоматӣ анҷом ёфта, барои фароҳам сохтани шароити мусоиду муносиб рангу бори дохиливу берунӣ дар қисмати бештари иншоот идома дорад. ҳамчунин хоҷагиҳое ки дар натиҷаи офати табиӣ заминҳои корамро аз даст доданд, бо қитъаҳои замини барои кишт таъмин хоҳанд гашт. дар натиҷаи ғамхориҳои беназири асосгузори сулҳ ваҳдати миллии пешвои муаззами миллат пеш аз ҳама барои ин зарардидагон заминҳои назявлигӣ ба миқдори 10 сотих ҷудо карда шуд ва барои сари вақт шурӯъ кардан анҷом додани корҳои сохтмонӣ барои бунёди манзилҳои истиқоматии сокинони зарардида аз ҷониби пешвои муаззами миллат масъулияҳои зарурии сохтмонӣ аз қабили тахта, симент, арматура ва дигар маводҳои зарурии сохтмонӣ дастрас карда шуд ва дар натиҷаи андешидани чораҳои зарурӣ умуман муташаккилона ба роҳ мондани ҳашараҳои дастаҷамона корҳои сохтмонӣ тақрибан ҳудуди 1 моҳ мешавад ки шурӯъ шуд дар ҳамин 20 хона. Аллакай дар ин 20 хона тамоми 4 хонааш аллакай то ҳамин рӯза пурра сохта мавриди истифода қарор дода шуд ва дар дигар хонаҳо низ сохтмон бо маром идома дорад. дар ин ҷо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Рахмон калиди нахустин хонаҳои омодагардидаро ба соҳибонашон супорида аз дохили ҳуҷраҳо дидан намуданд. манзилҳои нави истиқоматӣ бо санъати баланди меъморӣ бунёд гардида, бо истифода аз масъалаи сохтмонӣ дохили онҳо оро ёфтааст. ҳамчунин оилаҳое ки дар ин рӯз сохтмони хонаҳои истиқоматиашон анҷом ёфтааст, бо тамоми ҷиёз аз қабили яхдон, телевизор, мизу курсӣ, қолин, чангкашак, ҷевон, курпаву курпача то ба хурдтарин ҷиёзи рӯзгор таъмин гардиданд. тамоми шароити зарурӣ барои зисту зиндагонӣ дар манзилҳои нави истиқоматӣ фароҳам оварда шудааст. офати табиӣ сар зад, мо ҳамин чи ҳоҷатамон ягон гирифтему хумон баромадем, дига ягон чи гирифта натонистем. ин дар байни 1 моҳ хонаи моро соз кардан, шароиташ ҳамаш соза, ягон камбутӣ надора. се дар хона як кухни бо хай ин коридорам аст, ҳамомам аст. шароит хеле хуб аст. миннат дорем ки қимор дастгирӣ кардан. номи аҳли оиламон бар ҷаноби олӣ изҳори миннатдорӣ менамоям ки моро дастгирӣ кардан, кӯмак кардан, танҳо намондан, хонаи моро соз кардан. ягон камбутӣ надорем, ай чи хӯроку либос ҳамаш таъмини мо. иттилоъ дода шуд ки дар маҷмӯъ сохтмон ва таъмиру муҷаҳҳазсозии 4 хонаи истиқоматӣ ба пуррагӣ анҷом ёфта, дар боқимандаи он қисмати бештари корҳо ба охир расонида шуданд ва дар кӯтоҳтарин фурсат бо анҷоми корҳои боқимонда калиди хонаҳои дигар ба дасти соҳибонашон супорида мешавад. роҳбари давлат муҳтарам Эмомали Рахмон ба масъулин ва сохторҳои дахлдор дастури қатъӣ доданд то ҳарчи зудтар сохтмони манзилҳои боқимондаи истиқоматиро бо сифати баланд анҷом дода, барои аҳолии зарардида тамоми шароиту имкониятро баҳри зиндагӣ фароҳам оранд. то анҷоми кор дар хаймаҳои муваққатӣ онҳоро бо тамоми имконоти зарурӣ аз қабили рахти хобу сару либос ва хурду хӯрок ба пуррагӣ таъмин созанд ва аз ҳолу аҳволи онҳо пайваста бохабар бошанд.